ta bro puedo ta cochago lujeta do hala ta kikla basa ye tu kepado khikanya ikwado sya le kle ba Yeshu ta bo awe o budo ya masaya le ta le pesokla sa Yeshu me pwa le kwa yeta sa ta bo te no ya sa ta bo Iha Yesu do ya ke tone pwa ko ya mi we da ye ti de ko Australia ya muni ya Yesu do ne ya sa ta bo te no ya ikwa no ne ya ta pwe no ta ha go ta mi so the ni ya basa ta le ma mu to ta me we bwa ko ya ke sakri sa Yeshu ta pi no ya te we le ta ki ta na le pesokla ko ni de I kwa do pesone ya te no to ya sa ta bo te no ya sa ta bo Iha Yesu do ya ke tone pwa ko ya mi we da ye ti de ko Australia ya muni ya Yesu do ne ya sa ta bo te no ya ikwa no ne ya le ta te mu te so da ya Yesu do ikwa no ta o ko ta le so ti te pa tu o ya ni do kali mu twa ta o de mi we da te na ka o ku tu la na ka du pu na mi ne da le pa to le je go sa Yeshu ti no ya ya sa ta bo Iha Yesu do ya ke tone pwa ko ya mi we da ye ti de ko Australia ya muni ya Yesu do ne ya sa ta bo te no ya ikwa no ne ya